Prvo što ima ljudi dan 55 ovdje. Danas ćemo igrati Mineplex, sutra Smash Mobs, nove hitove imam Vitera i Chicken. Bolje igram sa Chickenom, odnosno najbolje igram sa Chickenom. Sad ću nešto pokažem što možemo sa Chickenom. Evo, sad ću pokušati. Fuck! Nije bitno. Sad ćemo mi da krenemo. Ovo je tim. Ja sam s nekom Ilona 2. Šta? Marma. Marma i kokoš. Fuck! Imamo 2. Ne, sad sam se zaznala. Prije sam bio malo bolje u Super Smash Mobsu, nisam nešto ono baš puno. Bolje ali sam bio bolje. Subscriberi, zvani, lajbe. Fuck, to mene bojica. Malo se nahila. Ne, loše sam sada ovo radio. Ne znam šta je ovo. Adnan bro. Subscriberi, zvoni, cijeli hakeri. Ima ovdje puno hakera, baš puno. Posle ovoga idemo na Skywars. Evo, znači. Vidjeli ste što radi. Idemo sad na Skywars. Idemo, ajde na solo. Solo Skywars. Nećemo tim. Ovdje je solo. I samo što mrzim kad čekam. U stvari ne. Samo ja nešto moram da probam. Da vidim. Spinato. Samo da vidim. Ne mogu. Ne. Znači ne mogu. Idemo na Skywars. Solo. Idemo ovako. Još! Dobro, ne vidim. Uopšte nije bitno. Vidite kako dobar skin. Moram samo nešto. Tako. Da, ovo je samo. Pošto imate sve preostalo samo za sebe. Armor, dobar. Možda nije baš. Wow, brate, vidi koji dobar. Sve baš se koliko dobar, ali je dobar. Trebam samo još jedan. Zapratite Adnan bro, mnogo je dobar snimatelj.
Baš mi se sviđa i... Ne znam što je. Gledam. Ne! Ali me prepao. Pa nisam uopšte kopao. Ajmo mikrobekter. Malo da odigramo. Da malo oderemo. Tu. Tako. Bilo bi bolje drveta i kamen. Pa kamen, kraftan. Ne znam kako se zove. Koji sam ja? Zašto ovdje ima nekad hakera? Vidi svi trojica! Ovo je glupost. Glupost, obično. Finger. Znači, mnogo je dobar ovaj server, odnosno Mineplex mora da bude dobar. Tako da je Metal Mikrobettle je mnogo dobar. Znači, cool su napravili. Pre cool. Sad možeš. I da što, evo ga, hvala Bogu. Ne mogu da gledam. Koji sam ja tim? O, crveni. Neću ubiti lava. Dobro i... To je to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!